大家平安，jawab-jawab tu cakap jam-jaman nama katinana sulibat. Cakap tu cakap jam-jaman awalnya supaya nak kaya nak cuma si mazai tuan Timothy yang sangat-sangat mazai tuan sepaja suratan mazai tuan ita kaya 45kaya提摩太前书4章1到5节。Alarai ibu dalam para wacana bapa no tevri langa ijo amarka caw-cawa ure meremlak sa bericana saruan sa kiparai tua turu no bencabsa bapa katua marka akuma aichua kakudan na tomasi tua ligilan no ru bencabsa caw-caw warung nyamaju marana maca yanga maru inuhang nga toa sini pecungu batulayan maya peckel ayaya tamadu maya keman taichu ayaya uta lakwa aichua kakanen inati no cemas tu uri sikarwa sa tabraki no namasaru toa cemas saka na pulingaringau toa kaulidana turu sinjia ayatwa inati no cemas na wangwa penolat nekano uri paka na kuyai saka sejabe pada sikarba sata gau-gawi na penolat ayatwa kai no cemas katwa inuri no caw-caw mana sika na machinki yanga naichu kakanen aichu sinibichi mazai tuan提摩太前书的4章1节到5节。假教师，圣灵明明说了，在末后的时期，有些人会放弃信仰，去顺从欺骗的灵和邪魔的道理。这一套道理是从骗子的伎俩来的，他们的良心像是给热铁烙死了，他们禁止嫁娶，他们禁吃某些食物，可是上帝造这些食物是要给信而明白真理的人在感谢后吃的。上帝所造的一切都是好的，都应该用感谢的心领受，不可拒绝。因为上帝的话和人的祈祷使这些食物成为圣洁了。爱求开暖吃慢，请为其给嘛在段提摩太sangat嘛在段18dan suratan。tu suaka zaman-zaman nasini putarwan dan itu 圣洁是否？圣洁是否？哎呀，信念dan itu 教会是一群被上帝拣选的人所组成的信仰团契，以追求信仰真理并落实与生活为目标。真正的信仰是从内心真实建立与上帝之间和好的关系，从而显现于外在的行为上。的确，有许多人是出于对上帝的话语有特别领受而追求信仰，然而还是有人不是动机单纯地加入信仰追求的行列，只为谋求建立个人权威、势力、地位而有特立独行的教导和言行举止。我们相信圣灵的感动是多元的，每一个信徒都可能对上帝的话语有新的领受，所以我们更需重新回到圣经上帝的话，以祈祷来检视验证其领受是否正确。经验告诉我们，有些信徒真的是单纯为了追求圣洁生活而愿意在饮食上节制，在婚姻生活保留。他们是真实愿意付出代价去追求灵性成长的一群人。对他们的领受和切实实践，我会表达敬意。然而也要提醒切勿绝对化个人的领受，以免过于自专，任凭己意独断独行。Cuma nasi ni pas malam tentin tu suaka zaman-zaman
圣洁与否，阿基那玛清基，心里把什么老单点，萨卡都说干jaman那心里把外单点那把基那么默想，圣经所记载上帝的话语，会在每个时代被诠释，真理不会被埋没于历史的烟尘中，圣灵的果子节制，帮助人知所进退。那心里不给那么单定，圣经所记载上帝的话语会在每个时代被诠释，真理不会被埋没于历史的烟尘中，圣灵的果子节制，帮助人知所进退。现在讲清楚这个teman-teman，那把呢，带着心里把外呀多了单点，这个开努力。主啊，感谢你的救赎，让我明白真理使人得自由，使我能平安喜乐地追求圣洁生活，不被教条辖制。奉主名祷告，阿门。Mali tu soka jam-jaman nama kajenana suliban, lajenana suliban tu soka kini adawan, 大家平安。